5 siglo na yung milabas anyang mitanam ing binining kasalpantayanan kay tikim bansang Pilipinas. 50 banwa kahibat na nita, midalaya king probinsyang Kapampangan iting bini. Gana king misalbageti kay tikim Balen Pinpin. Abayan nyo ko at mibalik tamo king milabas nung makanano yang metatag ing pakamalan tamong parokya. Ing Balen Pinpin, metong yang lugar la kapatagan malapit king ilog ama katuglom king Rio Grande de Pampanga. Ing lugar mayakit anyang matabang gabon, anya mayakit lakeni ding mialiwang klaseng tanaman. Ing lugar makapadurot siya karing aliwang balen keti Kapampangan, king bandang Amianan, ing Balen ning Arayat, king Aslagan, ing Balen Candaba, king Mauli api ning Mexico o Masiko at king Albugan yapi ning Angeles o Kuliat. Te palagyuan de ing may sabing lugar kang Pinpin, metong amestisong inchik, menibat karing palipi ng malansik. Ipinpin iya ing may sabing pekapun kanitang lugar, manibat anyang banwang 1335 hanggang 1380. Agpangking talaning kasalaysayan, may yakit at petutwana na karating may sabing banwa, na atinang makatalakad a komunidad, king Balening Apalit, Bacolod, Betis, Candaba, Macabebe, Masiko, Porac, Ampon Pinpin, Nangeni, Santa Ana. Ganitang panahon na ita, ing Balen sasakupan na pa ing Gabon king kabagsak. Subalit king makalugkuk api sasabihan, may sambot ti Pinpin at ding mialiwang Gabon mirasta king kabagsak o San Luis. Antimurin, mikawani la naman ring aliwang baryo ning Pinpin. Mirasla ring Santo Domingo, San Roque, San Pablo, king Balen ning Mexico. Ing Santo Rosario naman king Balen ning San Luis, ing Buen Suceso, Arenas, Ampon Telapayong, king Balen ning Arayat. Agpangkaring aliwang Matenakan king Kasalaysayan, mapalyaring ing Laguning Balen, menibatya king Amanong Pinpin, nga nawari mi Pinpin o mi Lele. Anyang mi pailalam na ing Pilipinas king bansang Espanya, may tanggapiya ing Balen Pinpin, anting bisita ning Balen ning Arayat, agpangking Libro de Gobernador, Kapitulo 1, anyang December 19, 1598, at mi kawani ing Balen king panahon ning Amerikano. Kanitang April 29, 1617, ring Agustinong Praile, pelagyuan deing Balen kang Senyora Santa Ana, induning Birhen Maria, api patutuanan daring patronatos, or numero de almas de la provincia de Agostinos Calzados. Anyang banwang 1756, diniklarada ne ing Parokya de Santa Ana. Anya namang banwang 1760, mitalagaya i Padre Lorenzo Guerra, metong nga Agustinong Pari, bilang mumunang kura paroko ning parokya. I Vicente de Guevara, iya ing minunang metalang mebinyag, keti kim parokya, agpangking Libro Bautismos, banwang 1760. Ipadre Vicente Ferrer, inupisan ning pangatalakad ning Pisamban, inyang 1853. Ipadre Lucas Gonzales, yang may patalakad king Campanario, inyang 1857. Ing Pisamban susukadiyang 58 metros kaba, 14 metros kalapad,
13 metro katas. King dokumento ameyakit king Valladolid, Espanya. Listahan dering materialis ame gamit king pangatalakad ning pisamban at ting kaukulan na presyo. Ding patu may salila king may kawayan. Ding dutong king Betis at Porac. At lungpulong konsyas Akalamansay, Nara at Mulave. Adwang 1,500 ang makintab at isa. 4,000 abakal, kasangkapan iba't king Manila. At ginamit lang 2,000 at isa. E ganagana, may gastos 5,500 68 pesos at 25 reales. Ipadre Antonio Redondo, yang may kapagpatalakad king kumbento, anyang banwang 1866. Ipadre Paulino Fernandez naman, yaing menari king lumang kumbento, anyang banwang 1877. 1930s, kaduwang retablo ang makalitrato ning pisamban, alinimus ng Don Eulogio de Miranda. Mariano Henson metong historiador, atala nala ding 5 kampana, ang makatalaga kari Nuestra Señora de la Paz, Nuestra Señora de la Correa, San Agustin, Santo Cristo, at Santa Ana. Anyang panahon ning kaduanggerang pangkabilugan ning yato, ginamit dering hapon ing kumbento bilang garrison kabang ing patio naman ginamit teng piparusan karing mga rakap a gerilya kapamilatan na ning water cure. August 8, 1945, yapin ing pangatatag ning meto nga eskwela katolika ing Holy Cross Academy. May gamit siya yung kumbento bilang mumunang eskwela. 1945, may ganapya ing misa para king liberasyon ning bansa karing hapon king patio ning pisamban. Mula king pangatatag ning parokya, reti ding kayang sasakupan a baryo. San Agustin, aw sandeng sumpung. San Bartolome, aw sandeng patayom, may kilala bilang tatayom o manguleng tela. San Isidro, aw sandeng kenabuan, burinang sabian, may nabuyeng anak king talaga. San Joaquin, aw sandeng kanukil, metong alagyuning makatuknang aita, at mayayaws mo namang poblasyon ing sentro ning Balen. San Jose, aw sandeng katmun, karinla mayayakit ding tanaman na katmun. San Juan, aw sandeng tinahero, lugal da ring mangawang banga, tapayan at miyayaliwang gawa king burak. Santa Lucia, aw sandeng kalinan, kayaw sanda karing magtindang luyus. Santa Maria, aw sandeng Balen bayo, itiya ing panukalang sentro ning Balen, dapot eya magsilbi uling malawt yaking dala ning kalakalan. Iting lugal, iyang burirang gawan mo naman Balen, dapot makasalikot iya. Antimurin, ating metong ababay na menula, na maging yang metong abalen, keti king probinsyang Kapampangan. San Nicolas, aw sandeng sepong ilog, pauli na ning Kenya ing danggot ning ilog Betis. San Pablo, aw sandeng darabulbul, uling masikanya agus ing sapa karin, at darabulbul yang miraras karin ing Danube. San Pedro, aw sandeng kalumpang, lugal ding balumbang adutong. Santo Rosario,
aw sandeng pagbatuan, ating dating kulkul a malalam o batis king lugal, anu ka rin ring tao, parati lang magbatuan o magbabad. San Roque, aw sanden tuklong, naburi ng sabyan, pamuntok. At ing Santiago naman, aw sandeng baryo libutad. Ing Diyos alayang sawang tutubod pastol, para king kiyakatamong parokya ang makayagpang king puso at nasa ng Jesus, ing maya papastol. Reverend Father Lorenzo Guerra, Reverend Father Agustin Pampliega, Reverend Father Juan Altola Aguirre, Reverend Father Nicolas Ripoll, Reverend Father Octavio Matias, Reverend Father Mariano Alafont, Reverend Father Jose Sales, Reverend Father Lucas Bombin, Reverend Father Benito Pombo, Reverend Father Jose Pometa, Reverend Father Vicente Ferrer, Reverend Father Manuel Fernandez Nespral, Reverend Father Francisco Cuadrado, Reverend Father Domingo Saclao, Reverend Father Tomas Gresa, Reverend Father Lucas Gonzalez, Reverend Father Isidro Lopez, Reverend Father Isabelo Luciano, Reverend Father Antonio Redondo, Reverend Father Laureano Bernardo, Reverend Father Francisco Diaz, Reverend Father Paulino Fernandez de la Fuente, Reverend Father Bernabe Jimenez, Reverend Father Urbano Bedoya, Reverend Father Jose Maurinho, Reverend Father Vicente Martinez Guiaro, Reverend Father Pedro Manalang, Reverend Father Teodoro Garcia, Reverend Father Prudencio David, Reverend Father Alipio Lansangan, Reverend Father Felipe Roque, Reverend Father Felix Berto Lozano, Reverend Father Reynaldo Romero, Reverend Father Osmundo Calilong, Reverend Father Castor de Ocampo, Reverend Monsignor Francisco Cancio, Reverend Monsignor Bartolome Zabala, Reverend Monsignor Gregorio Torres, Reverend Monsignor Benjamin Henson, Reverend Monsignor Francisco Lansang, Reverend Monsignor Macario Puno, Reverend Monsignor Ruben Lenon, Reverend Father Rogelio Yambao, Reverend Father Joselito Henson, Reverend Father Ramil Capulong, Anting Administrador, Reverend Father Nolasco Fernandez, Reverend Father Reynaldo Cruz. Inyang December 11, 1948, may buuya ing Diocese ning San Fernando at Iobispo Cesar Maria Guerrero bilang mumunang obispo. 1950s, pangatatagda ring miyaya liwang organisasyon keti king parokya. 1951, may tatagya ing krusada. Anyang Pebrero 1953, ing mita lang mumunang pamagbisita ning krusada. Ing mumunang pamanyatang ning koronada, keti king parokya, anyang banwang 1959. Kaybat na ning kaduwang konsehong Batikano, pengunahan ning Padre Venancio Samson, ay anak ning Balen Santa Ana, ing pamaglipat ning Bibliang Latin at librong misal Romano, king amanong siswan, reti ing menunang vernakulong medinan recognisyo, king Batikano. 1960s, pangatatag na ning Cursillo de Cristianidad. 1968, meganap king parokya ing selebrasyon ning Kristong Hari king Diocese ning San Fernando. 1975, pangadeklarana ning Diocese ning San Fernando anting Metropolitanong Arkidiocese. May 27, 1979, may ordinan niya Monsignor Pasiano B. Aniceto, atubong Santa Ana, bilang obispo, ameganap ka rin, King Roma.
San Juan Pablong Kadwa, yaing mayon sagra. July 29, 1979, Mikiabe yung Barrio San Pedro, king bayong tatag a parokya ng Santo Domingo, king Balening, Mexico. 1989, megiyang arsobispo ning San Fernando, Ipasiano B. Aniceto. 1992, mitalakadia ing parokya ng San Agustin, at kanita, kinawani na lading apat a baryo, San Agustin, San Roque, Santo Rosario, ampon San Pablo. 1995, ing Apostolic Nuncio Arsobispo Vicencio Moreni Didi, may misitang pastoralya, king Balen Santa Ana, at midaon sakrifisyo ning banal a misa. 1995, may ganap ing World Youth Day, king Manila, anong no ing parokya, migpadalayang delegasyon, at antimurin king Banwang iti, metatagya ing Parish Youth Ministry. August 3, 1997, pangatatag ning banal a misa, agpangking liturhiya para king kayanakan o Youth Mass. 1991, 1999, pamagpaayos king Multipurpose Hall, Campo Santo, amponing pamamendisyon king Chapel of the Holy Eucharist. 1999, ing pangatatag ning Parish Basic Ecclesial Communities. Banwang 2000, mi pagmasosyan niya in Great Jubilee Year. 2005, pamagpatupad king pastoral plan, lalam na ning pamamastol ng Reverend Father Rogelio Yambao. Anyang August 18 hanggang 21, 2006, pasibayong pamagbisita ning koronadang imahen para king Dalo, parokya. Antimurin, ing pasibayong pangatatag ning Damas de Caridad at Caballeros de Cristo del Perdon, keti king Kekatamong parokya. October 2006, mumuna ng parokyang selebrasyon para king Bula ning Santo Rosario at ing Parish Marian Procession. January 6, 2007, mumunang pamitipon ring kayanakan king parokya o ing Parish Youth Day. July 19, 2008, mumunang sang takbo kay Ana, Fun Run for a Cause. 2009, pamagluklok king imahe ng Senyora Santa Ana, king Retablo Mayor. July 2009, mumunang serenata, parangal kang Apong Santa Ana. December 2009, ing pangapaslagda ring sulu king fasad ning Pisamban. 2012, selebrasyon daring kayanakan king Archdiocese ning San Fernando para king kanonisasyon ng San Pedro Calungsod. April 3, 2013, ing pangabendisyon at pangatalagana ning lumang kumbento king Lagyunang Arsobispo Pasiano B. Aniceto o ing Abba Building. April 23, 2013, ing pangabendisyon na ning Bayong Retablo Mayor. 2013, ing pangapasinaya ning National Historical Commission king Pisamban bilang metong karing makasaysayang lugar ning bansa. 2014 hanggang 2015, ing pangapalitada ning pader ning Pisamban, ing pangakabitda ring Bayong Aranya, ang pouring stained glass, karing awang ning Pisamban. 2015, pamagbalik king debosyon king Pitong Lungkot ng Maria o Viernes de Dolores. December 13, 2015, ing pangatalaga king Pisamban bilang Pilgrim Church ning Extraordinary Jubilee Year of Mercy king Archdiocese.
2016, apin ing 260th anniversary ning pangatatag ning parokya na makitemang Balayaning Santa Ana, mi pagkaluban grasya, makisan metong king Eucharistia. August 21 hanggang 29, 2016, pamamisita ning koronadang imahen ning Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon para king 60th canonical anniversary. Anyang July 2018, pangatatag na ning Ministry on Social Communications. November 2018 naman, ing pangatatag ning Social Action Center of Santa Ana o ing SACOSA. At ing 2019, pamagtatag ng Reverend Father Reynaldo M. Cruz king proyektong Maluka, Masabal at Lugod karing Kalulu. Parokyang mipagkalaman king sablang panahon ng ganang ngeni, balayan na lalabong at mamunga king kasalpantayanan. At ngening kasalukuyan aduanan kay atamo ning Ginoo ning palutan ing ipagkalam karing aliwa iting grasyang mipagkalup kaya katamo, lalo na ing pamagmasabal tamo karing pakakalulo. Manano na sana ing kaya katamong parokya, magiya metong a pamilya king wangis ning banal na pamilya ng Jesus, Maria, Jose, Joaquin at Ana. Ing misyon tamo ang bubupos kaniting aduang dala na tana mapulot 5 anibersaryo nun metong yang kapanyawsan na kaya katamong Kristo anting parokyang mipagkalaman at parokyang magkalam, balayan at talatuki at balayan ang bituburan.